ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At damag ka no agparparang a white lady ang ti kurbada a kalsada iti batog ti dakkel a ponte kayo a baliti paray. Ha? Ada ka no aya? Adda ka no paray. Yay. Idi na minsan narabe. Adda ka no limabas ijay. Aguray ka man. Apay, pare, mamati kamit lang aya iti white lady akong kunada. Ay mamati ka paray. No adu di ti agis istorya nga adda ka no nakita da white lady. Ha? Hey. Oh? Jakla mamati iti dayta pare. Malaksid lang no sakti nakakita. Iso, mamati Hey, ti salbag a parentingay. Saan ka no mamati ti white lady tuyang? Kano gistorya ka ngamin, akit pa'y nakapapatay. Saan kat adagita white lady kas kadaan niya laditan? Apay, di ka mamatay iti dayta. Kasta kakidimit Amin laki nga ibagak kontra man. Tanya kumangay ti serbiday ta apag tak-tak-takam iti oras mo. Amapan itugtugawan di tangay istoryaan. Adda nga rod ka no ti white lady ngagparparang ijay. Naata inulit na. Ay, intaki din nagtrabaho iyabang kagta. Bot-bot ngam lang ti bagbagay. Baka umang amin mo dayjay apare ba daw? Anya? Awan lakit, white lady, di mo pa na istoryaan. Kaisumot ati kayat na. Idi siguro ang ada white lady. Agam no ita, awanin. Anya ti amom. Mga nagpaisumot nga da. Uray man no pod no nga ada white lady nga agparparang ija ayan ti balitay. Saan aparikot dayta para kanyak? Oh. Sa bagay. No saan dalakit di adangran ti tao. Wan Angam saan aday ta, ti istoryaan kuman ni Badong. Ta mataktak lang. Hawanin na. Ura sakit mataktakak meten amapan iji barangay hul. Nagkunamot kan ka nga da white lady, kabadong. Day dila kay magnaw, akaruba tayaw, maray. Anya? No lumabas na ka no idi ijay. At damay sa ababay ang nakabado iti puraw, ang nakatugaw iti sirok ti dakkel a baliti ang nakataligod, kin ati dog ti buok na. Ha? No maminsan, nakatakdar iti igid ti kalsada ang nakatalikod. Kasta? Ningay ko arog, no ada nakitkita na kasta. Ang mga no ilusyon mo lang day tataba daw. Ilusyon? Anya nga ilusyon? Manon titawan ko achiptano dito yung barangay tayaw. Ngam awan pa'y nakitkita. Ay, nagpadaan nyo lang ni Uncle Mau. No di kay mamatay, siyak, mamatiak, 100% kwaraw. Amangan mo't no agpaiso ti ibagbaga ni kabadong, kwarog. Mala, Ay. bayan niyaw. Padasag man ti lumabas ijay itirabe ay. Barang no da makita ka white lady. Naturod ka ano kasta? Paliiwak man ngagpaisaw no da white lady. Tanwad da, arme kao. Awan mo tiyag parang a white lady, tataba daw. Saan siguro nagpakita ka da kayo kwaraw? Da kayo nga'y, at da ka din nagpakita ka da kayaw. Ay, Wayne, nakita ka din na minsan, arabe, kwaraw. Anya? Aw? Kung kunayo lang siguro dahi tataba daw. At dako naklangaruday. Tapno mamati ka, ulit-ulitam, ti mapanto agpaliw ijay. Marang maranaam, ti panagparang na. Angkal, ito yung kun nga iparada ti tricycle ka. Dumusag ta di tawi. Ay, alang nga rod. Ay, magmagnata na. Umakan. Umasidag ta iti kurbada a kalsada. Iti batog ti dakkel apon ti balite, angkal. Magnatakit din. Asi dugmet. Makitam ti makitkitak, angkal. Anya dayjay aya. Nagdagsilsilaw a kandila iti asidag ti balite. Adamaan ni nagkuha nakabistida iti puraw. Kita mo. Ay.
Ada white lady. Angkal, tumaray ka! Kwarog! Ay, urayan na! Wait for me! Benang! Ay, Ay, di ka pa nakadanon dito ridaw. Ngam at pokpokaw ka, intay. Pastragan na kami ka ni Kwarog! Umsok! Oh my God! Ay, darasam Kwarog! Umsok! Ay, apay aya, anyat na pasama. Mga noong ti white lady! Anya? Anya, nakakita da kwarog ken kapitan iti white lady. Ay na, Maray. Kasta unay apartak ti tricycle ni Kwarog iti rabi adimanon iti paraangan ti balay. Idi kuan, agpokpokaw met ni Inteng. Anya, No kasta, pudno nga raw nga ada white lady. Mas daawak nga rod. Pudnon samot nga mi nga ada white lady nga agparparang. amangan met no adday di babae anatay ijay iti aksidente. Awan mo ti amok ada mag-akasta, marituyang. Sigurado nga agbutang dagiti kakalugaran tayo alumabas iji abanda no kasta arabi eh. Guni-gurak sa hamatan itinalaw sa butang ko iti rabi ay angkal. Saan na Kwarog? Di ka gurgurigor. Umay ka, Kwarog, di ka batbati. Angkal, umadani maninti sardam. Inton kwan, rumabiin tumanain. Ay, guri-gurak nga talaga nangkal. Para lang dayjay, gurigor ka. Kasanaw, feelings ko iti rabi ay nakaangkas ti white lady ti tricycle kaw. Timayab samet ti nagraman kararwak gapu iti butang kaw. Kasanon nga iti panagrundayo ita arabi Kwarog. Naglanganak may langang kail. Sa nabalay tadamot dagiti kakadwak. Isudan ti mapan nagrunda. Daytoy katirigat na numaminsan. Ay, sal itkit ditikastoy abyan. Mamati ka ba't siguro kanya kung paray? Palikot kulakit nga raw mabutangan ni Kwarog nga agrunda. Ay kat aramidam amin nakabailam kas kapitan paray. Anya? Mga ramid ka iti pamayan. Tapno mapapanaw da ita white lady. Parparang iti igit ti kalsada dito masakupan ti barangay. Tangay si ti kapitan. Masapul anaturid ka paray. Mapan mo ka sarita. Tapno pumanawan dito lugar tayo. Kit saan nga agparparang. Apay, ada kastamot aya, akasaritam ti white lady. Anya ka din ti mapaspasamaken ka ba daw? Abay ito yan. Kas kalag mo yung agkatkatawang agmaymaysa. Ay panawan nakman dito. Kaya't ko nga ipapasita, di pa nagkatawak. Sumargang ka kunanay! Kano pa'y anang rugi dito? Ay agtal na ka magkunakmay. Sana nga agmauyong. Makakatawag lang kadakwaraw kin pare inting di rabi. Ay, amukan ba daw? Sikatin ang loko kadakwarog ken kapitan idirabi niya. Ay agtal na ka man. Sasawom mo dita. Balbalaagan ka ba daw? Isardeng mo day nga aramin mo. No di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya. Pero warak ita arabi iba nang. Ta kaduak dagiti tanaw da mapanagronda. Di ka mabutang. Ang mga nada makita yo a white lady. Saanan? Nagpakita pa ti white lady. Tiliwak Saan arumbang amapankit di agparang-parang kadagiti lumabas at tao? Ay, ado ti agbutang. Angam no siya, naturidak unay. Atay ta, nasingya kong ti kandila. Itungkal ko dito igit ti kurbada kalsada. Kalpasan na, isuot ka ti puraw abistida ni Tuya. Sakto agabungot iti nangisay. Dito yakaw ngagtakder. Kampay iday.
may sak away liday. Sige ka Ah. magnatayo lang ta dito. Dito ka. Dagiti dan da parinteng. Hagturong dan ditawi. Ay, agpusto ka na imbag. Tabut-but ngag ida. Kapitan, kapitan. Agsagdan kayo. Bakit? Kitaan nyo, Dejo. The white lady ang makikita. Ay, Dejo man, oh. ayan na. Aywan. Ay, sinalbag kit di data white liday. Takanayon nga agparparang dita. Anya nga iti aramidan tayo, kapitan. Pagpidot ka man iti bingkol ta, barsakan tayo data white liday. Kita man doon niya ti mapasamak. Sige, kapitan. Oh, kakadwa. Agpidot kayo ni iti barsak tayo iti white lady. Barsakan tayo man. Oh, sige. Tulungan ka! Yay! Nagsaot yung white lady? Lalaki? Sa akin ni Badaw! Ha? Siyak ni Badaw! Hey! Sus! Hey! Asok na tayo. Hey! Maripidaw! Uy, paray! Siya tayo! Ay, kasyan na ka! Ay, ko! Kaya aramidem dito iti kastoy nga oras ti rabi ay. Apay nga daka dito ay. Si Kagayam, tagpampamarang a white lady, nakangisngisit ka. Anay ka, anay nagsakit na giti tama ti bato paray. Ay, basol mo. Nagkunangamin kan ka akas dyan ka aramidem. Laklakayan ka. Ngam day talamang lukloko ti aramidang. Urayak la nagburigaw ka po iti aramid mau. Ay, pangasyo Ipandak ko may iti ospital. Ay, nagsakitan ti bagbagik ka na giti tama ti batbataw. Ay, sige ko raw. Ano sa nyo man, taipan nyo ni pari ba daw iti ospital? Anya? Sakti mangipan? Naggurigurak lang arudan ka po iti aramid na. Ipan ko pa ilay di ospital. Oh, makitam, limit litum ti bagem, gapo iti panang batudaken ka. Ay, agyaman tayo may nakinita dito ospital tuyang. Kinapudno na, danda ni Jack kayat ti umay, nga main masoronaken ka. Anya, Kuna lang arud idiken kan, adi ka agar aramay, no di mo kayat nga dadakes ama pasamaken ka. Anya nga iti naramid mau. ay, yak pagarapon nga minabar sa akin dak iti batutuyang. Jakla pagarupan. Animat gayam pari badong tagpampambarang a white lady. Ijay igid ti kalsada. Ay, mas dawak Awan matswildo na ang mga ramid itikas jay kuma. Ay, kaasimat ni pari badong abinar barsakyo iti bato. Ay, basol na Nagkunang amin nga ramidan na tikas jay. Oh. Ay, amok akayat laang ni pari badong ti bumales. Eh, Gapo kadagiti imbagam idikon kuana, adi ka mamati iti white lady. ay, una niya. Kasla kasta ti mapampanunot ko. Dunga. Ay, nagadukit din aya at ila aramidan ti tao dito'y lubong. Ay, talaga mat. Ay, makapakatawa ang makapasuron. Anusam nga rod nga ipakaawat ka ni pari badong. Pudno, anawaya tayo nga agaramid iti kay kayat tayo. Ngam, adalat tamot makuna a limitasyon para kadagita abambanag. Nakaawid ka mo't gaya mon ka ba dong? Oh, kumusta kan nga ay? Ay, nasaya at matan maray. Naimbaga kaon. Dandanikan. Naimbag tabataw, saan abala? Ay, naimbag nga raw. Tasaan da ka pinaltugan da pare inting maray. Nagyaman kayaw, tatabadaw. Tawanak iti day di arabi eh. Tanuad daak. Sigurado akakaasi kayo kanya. Waraw. Ang mga nuaging gaita, kat saan ka pailang nga makapagna? Naimbag ta na agasan na, dagiti donor mo pari ba daw? Ay, uwan paray. Kitagyaman nakmanan iti panangipan nyo kanyak iti ospital. Katwan mo ta. Anya ngay nga raw. Ay, pakawanan na kumaa paray. Ay, dumawat ka iti pamakawan kanyak. Kalpasan na. Agaramid kan tumanan iti Jack Gusto. Kasta? Ay, saan nila paray. Nadidigrak mo tayo. Ikaray, agbalbaliw akon paray.
Very good no kasta. Basta tong palam day ta karim. Walang problema sa akin. Ay natatabadong. Saan ngamin nga ang angaw tinaramid yo? Ala, sapay la ko mga rod, tadi yun ulitan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Yesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.